Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja odobrilo je projekat Gradske organizacije ratnih veterana Srbije pod nazivom Sećanje i obeležje za pale borce, koji podrazumeva postavljanje spomen ploča u sećanje na one koji su stradali u ratnim zbivanjima tokom 90. godina. Ipak dobijena sredstva, nažalost, nisu dovoljna. Sa članovima ove organizacije ovoga jutra razgovara Branko Lukić. Ja ti želim dobro jutro i koliko je tabli predviđeno za postavljanje? Drago, dobro jutro i od mene. Upravo tako, nakon ratova se podižu spomenici, kuje ordenje, pišu pesme, međutim, nakon tih ratova s kraja prošlog veka nasledio je jedan tih period. Međutim, kako bi se ta, možemo slobodno reći, istorijska nepravda popravila, potrudila je se organizacija ratnih veterana Srbije ovde iz Čačka. Ja jutros za promenu imam više sagovornika, pa ćemo krenuti od predsjednika gradske organizacije, gospodina Rajka Kalezića. Evo, Rajko, reci nam za početak nešto o samoj organizaciji, pa ćemo zatim preći i na ovaj projekat. Organizacija je formirana pre tačno 18 godina. Broji 461 člana, imalo je mnogo više članova za sada. S time da nismo mogli da ostvarimo sve mogućnosti, uz pomoć ministarstva, odnosno na predlog državnog sekretara gospodina Mila Rosića, formirali smo i Savez ratnih veterana Moravičkog okruga da bi što bolje i lakše došli do nekih pogodnosti koje svuda u Srbiji pružaju osim grada Čačka. Dakle, nekako borci koji su bili zaboravljeni sad se ipak radi na tome i nekako se više i priča o tome. Nažalost, u Čačku nema nikakvih pogodnosti od gradske uprave, od lokalne samouprave, zato mi pokušavamo sami, o tome će već potpredsjednik udruženja reći nešto više, a predsjednik Skupštine će reći o onome što uz pomoć ministarstva što smo preduzeli i što već radimo na tom projektu. Upravo tako, evo sa nama je i predsjednik Skupštine gradske organizacije gospodin Brane Drobnjak. Evo, Brane, recite nam nešto više o samom projektu postavljanja spomen ploča u sećanje na pale borce. Na našu inicijativu pokrenuli smo aktivnost da za sve pale borce kojih ima na području grada Čačka 31 podigamo spomen ploče i to na kućama palih boraca ili u mesnih zajednica u dogovoru sa njihovim porodicama. Naišli smo na razumevanje Ministarstva za boračka i socijalna pitanja koji je odvojio deo sredstava za ovu aktivnost i koji je podržao ovu našu aktivnost. Međutim, ta sredstva ipak nisu sasvim dovoljna. Tako ima mnogo boraca sa prostora Čačka koji su poginuli, nažalost, u tim ratovima. Ima, kažem, dosta boraca i ova sredstva nisu dovoljna. Mi smo se zato obratili privrednicima grada Čačka da nam pomognu i da ove ploče završimo jer je u interesu i njihovih porodica, a i nas da se pominju borci koji su poginuli, odnosno dali ono najvrednije, ljudski život za ovu zemlju. Kada se, nadamo se, uspješno završi ovaj projekat, plan postoji da se on proširi i na veću teritoriju od grada Čačka? Pa postoji plan. Mi pokrivamo Moravički okrug kompletno i nadamo se da ćemo iste spomen ploče podići u Milanovcu, u Ivanjici, u Lučanima i završiti taj projekat do kraja. Hvala vam puno na izdvanom vremenu. Evo, za kraj se sa nama nalazi i podpredsjednik ove organizacije, dr. Darije Jeftović, koji će nam reći, evo, kao što je predsjednik rekao, sama organizacija svojim članovima pruža neke pogodnosti. Da, jedna od pogodnosti koje smo mi insistirali, i to insistiramo veoma duži period, to je da se pruži zdravstvena zaštita svim borcima kao i članovima njihovih porodica, ali moramo da priznamo da nismo tu imali saradnju sa gradskom upravom i sa gradonačelnikom i sa zamjenikom gradonačelnika koji nisu imali, da tako kažem, sluha da izađu u susret. Mi smo zbog toga sa odgovarajućim privatnicima u gradu održali sastanke i oni su izašli u susret s tim da daju odgovarajuće beneficije pri pregledu, onda nabavku odgovarajućih aparata, naočara, na primjer, slušnih aparata i slično.
Hvala vam puno svima na izdvojenom vremenu. Eto, grad Čačak nekako sa pravom nosi epitet grada murala, jer se na fasadama u ovom gradu nalazi preko 100 murala, ali nažalost ni jedna, kao što se to desilo u mnogim gradovima, nije posvećena onima koji su se borili za ovu zemlju. Kako ide lepo vreme, umetnici se polako vraćaju na skele kako bi one fasade koje su ostale čiste oplemenili. Mi ostaje nama da se nadamo da će i na jednoj osvanuti barem jedan mali mural koji će podsjećati na sve naše heroje. Studio. Da.